Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kape for right kala Myliem no da sangola no hakajing kun persya yang maupan hakalempung yelaka joka SSA Under 10 Boys Football League Arjar Arpulai bala penya da Shillong Sports Association Hamadan Pulu haka arpsan trik uleber Arjar Arpulai hakani kajing kun u Sylvester nongneng ubulong rang yelaka joka PFR ulay okhur yaga hatrik hadim buloy otabi ki gol haka minute ka baar ka ba khatsaw ka ba arpuar bat ka ba saw kat basay kawe ka gol layo tap da uwan ra bok kharsati haka minute ka balay po haka jingela kay ka baar haka ni ka ju osngi ka Myliem grassroot pat kala Myliem no da henry gol la kawe persya ka maukria West Sports Club haka ni ka jing kun u Braden Thawmoj ulayo khor ya ka hatrek na ka benta ka Myliem grassroot hadim bulayo tap saw gol kata haka minute ka bakhatlai ka balay phulai ka balay phunrio bat ka ba saw po minute kat ba u dakermi kharbut na ulayo tap haka minute ka ba saw puar Bad udharan Eliza sa Imlia, ulayo ban rap lang sa haka minute ka basaw kunday. Kat ba kasigol na kabenta ka maukria West Sports Club, layo ban tab du Leonard Patrick Nongbri, haka minute ka ba arpulay. Haka jingin kun ka balay pan ka Rangdajied kala Myliem no ya ka Challenger FA na hinyaw gol la not. Hang niru Mbha M Karkongor, ulayo kuri ka hatrik na kabayo tab hadu san gol. Kata haka minute ka ba khatsan ka ba arpuwe ka ba arpukunday ka balay pusan, bad haka minute ka balay pupra. Kalba utusan baha pathaw sengai ulayo ban tap argol haka minute ka ba arpnyo bad ka basaw punyo minute haka jinga kun ka basaw ko Umphyrnai Sports Club kala Myliem no ya ka temrang sken ACC da argol la not bayi kini ka artali ki gol layo tap do Eliza Karkongor haka minute ka ba henrio bad udibormi Karkongor haka minute ka basaw pulai